Ejo šari Tvrdogor. Pozdrav za rap familiju, ovu užiju i širu. Ako je hip hop mrtavo, živit ću ga na silu. Tvrdogor. U garaži gradim karijeru, gradim Kostev karijeru. Jo, evo nas opet TDK Live, napokon došli smo ovdje sa veoma posebnim gostom, Black & Favelom, izdao je single za TDK, kada prije 3 dana, ili koliko je prošlo? Prije 2-3 dana, da. Da, znači, single se zove Orobor, producirao ga je Leadboy, pa evo, predstavi nam nešto, reci nam nešto o sebi, šta znači Orobor, Pa zapravo Orobor, trebalo bi biti Urobor, ali to je srbizam, to je inače zmija, koja sama sebi grize rap, to predstavlja kao neki ciklus, što se ponavlja i tako, zapravo tako se treba zvati stvar. Ali eto, nisam našao inačicu te riječi, na hrvatskom, kako bi bilo najbolje, pa rekao kao Orobor umjesto Urobor, iako se tako izgovara, ali eto, to je manje više to, a ostatak trake nema neku dublju poantu, tek toliko nabacane neke šeme. Ja i Flow Deep smo tražili na netu, googlali Orobor, nismo mogli naći, najbliže prevedenicu smo našli Oroboro. Da. Ma ima Oroboros, tako nešto i to, ali to je sve na latinsko, ja sam trudio isto daći neku inačicu, ja nisam mogao daći, tak da eto. Šta pali su cvike odmah iz prve, imaš dovoljno jak shield, bez cvika uletavaš može bez cvika, može bez cvika. Znači šta imao si par traka već vani, izbačenih, Imao sam sve onak prošlo očajno, niko baš nije ispratio što je normalno, neće niko slušat mene, ja sam malo tamni dečko, garao cijeli nikakav i to ko će to slušati. Ne bi se ni ja slušao realno. Misliš da je to poanta toga? Pa to je definitivno. Pa dobro, možda samo trebaš malo uraditi, uložiti u sebe, samo napast malo igru. Definitivno. Sad je jebeno to što sad barem kao neka odskočna daska, bar neka platforma, da barem neko vidi donekle o čem se radi Blacky, što radi Blacky, to tak dalje. To je jebeno i zato vam hvala na tome što ste. Ma ništa, samo ti roka, šta znači Blacky, to što si tamniji Blacky. Ma zajebam se, ali nisam znao bilo kako ide, to mi je tak svejedno zaive i rekao kao najcringe što može biti kao Pavel Breka, Black & Favela, kao fonetski se uklapa ali šta. Napisao ti je komentar Blacky Goat, znači greatest of all times, evo. Tako, kogod je to napisao, evo, pravo. Realno nije u pravu, stoka je ipak naći, realno kad sve zbroj, stoka je naći MC ovih prostora. A mora si napomenuti, čuli smo na krovu da se tvoje ime spominje u istoj rečenici sa Lil Trixijem isto. A jebi ga, to je tako. A glede to prema Trixiju, nije nešto što bi ja slušao i to, ali prema čovjeku fakat imam poštovanja, jer on isfurava isforava onaj pravi trap koji kod nas tu baš ne isforava i stvarno on će uspjeti, ja vidim točno u očima nekih ljudi ko će uspjeti, ko ne, u njemu vidim da će uspjeti, znao od početka ima nešto definitivno i to mi je bolje kod MC-a što uvijek govorim i to, bolje biti nesavršene nešto i to nek da imaš neki štih da odudaraš od drugih to on ima, to stvarno ima, još što više i dobar za to što radi, stvarno je dobar Matrixianer, Legend, jebeni definitivno. Hit za hitom, da. Bebo pusti se isto. Taj grmi, to moram priznati. Znači, bio si u Valpovu sa nama sada. Bio sam u Valpovu, jesam. Vremeno si izdao stvar, kako su ti dojmovi, Jebeno je bilo, sviđa se meni stupat, izaći na stage, malo glumiti idiota, ali to bi je zabavno. To mi je zabavno i bilo je dobro atmosfera u Valpovu. Sve to glumilo tako, pa na neki način, taj alter ego izađe iz tebe, definitivno slavim se. Ali bilo je jebeno u Valpovu, fakat bilo je jebeno. Ostali smo tam 3 dana smo zapili. Da, i treba pohvaliti organizatori su sve odradili legendarno, stvarno, kako se spada, još su ostaje Bortiju, crkva, auto i mi smo ostali tamo, sve su nam dali su nam hrane, apsolutno svega, ostali su tamo s nama, stvarno kraljevi. Da, ništa, šta je sljedeće? Da, podsjećamo, dijelimo još uvijek karte za Dragermeister u Ksetu koji je sutra, ako koga zanima. Znači, samo zovite 014655333 i postavite pitanje za Blackija ili mene ako želite. S nama u studiju i Veki Istina, isto također kao i
naš vječiti tehnička podrška Čipe iz Dekadenata, ono, te naravno vječita TK podrška Leon Goblek, ono, koji evo došao po prvi puta u emisiju isto danas. Ne znam, šta bi te još pitao, ono, studiraš, ono, baviš se inače kroatologijom, povijesti, ono, vidi se u tvojem repu, mnogi takvi, naime, mnogi tvoji motivi dolaze iz tih, ono, nekih povjesničarskih, mitoloških. Jesu, pa to evo, studiram i to i nije meni ono u traci da se hvalim time kao ono prepotentno, ja sam student, ja sam kao neki kurac. Nisam stari, nego ono, na kraju ono što baciš na traku, to si ti. Ja kao ono, bavim se time, ono, prošao sam nešto, ono, glede tih nekih stvari, ono, naravno da ću baciti ono dio sebe na traku, ono, barem bio takav, ono. Tak da, eto, ono. Glede toga, to je jedan od razloga zašto. Ja sad namjeru ono ispadat, ne znam kakav, kao bolji od ostalih, ono, to mi se gadi, ono, ne kao, jel, ono. Ti si full skroman u biti, dečko, ono. Ja sam najskromniji. Skromni, misliš da si skromni od palca? Ma, palac si kralj. Jedan od rijetkih koji se uvijek govori ono, s čovjekom ovak vani si ono, možeš normalno popričat, a nije da sad izdrkava neku silu ko ovi klošari kaj ima ono 1000, 2, 3 tisuće view-ova i to i briju da su ono neka glava ono. Da, ko? Ne bi nek na kurac, ono, neću sad govoriti imena ono. A što misliš o igri trenutno, ono, kakva ti je igra? Ono, brijem da ovi mladi ono, kod nas fakat su jebeni ono, brijem da fakat ima gro potencijala, ne znam sad kog bih konkretno izdvojio od ovih mladih, a fakat imaju tu leži snaga hrvatske scene. Da, definitivno, i rekao bih ono da mnogi ti mladi ono artisti imaju puno više potencijala, puno kvalitetniji već sad u ovoj fazi ono ranog stvaranja nego neki artisti koji već rade duže vrijeme i koji nikad neće evoluirati, nikad neće ono biti nešto drugo od tog što jesu ono, i to mi je jebeno. Volim vidjeti kad je neko takav i volim vidjeti kad se ljudi trude, ono, u potpunosti podržavamo, ono, mislim da imamo jaku scenu, ono, osobito mladih. Evo, dođite, ako podržavate vi, dođite sutra, znači u Kset, ono, od 8 sati, Dregermeister i TDK, uglavnom mlađi članovi TDK, te istu večer imate, ono, Mad Thing u Pločniku, ono, malo grajma i britanskog, ono, tog zvuka, a također samo kaos, vrte Iso Miki i Niki Pedući, ono, a čujemo da će biti gostu iznenađenja. Tako da navratite i na sve to podržati. I naravno sutra Si Stari, Drito Gang, In The Club i Trepel Krepaj i Gemini Project Live, ono, Kima i Jan Kulovski, ono, naši stari drugari i još stari drugar Svana, ono, pa evo, treba i to provjeriti u tvornici. Šta vi, dečki, idete na to, ono, isto te koncerte posjećate, udarate, vidio sam, ono, na svakom koncertu, još od prvog samo kaosa, vi isto letite po tim binama, ono, skačete uvijek, pa si bilo za primijetiti negdje, ono. Veki Globlek, to je standardna postava. Misliš da je to bitno danas, ono, u igri kada neko od svi ti novi MC koji počinju repat, ono, da je bitno da je već prije viđen, da ima ekipu, evo tak recimo i Palce, isto sam ja njega znao još prije, nego on prvu stvar mjesecima, on svaki mjesec po toj bini skakao prvi gore, ono, definitivno, i prije neke repo, isto ko ti Veki i neki tako, ono. Definitivno, pa tako se ljudi lakše poistovjete, ono, slušat nekog jazavca koji nikad ne izlazi van, ono, ili koji cijelo vrijeme, ono, doma čami pred kompjuterom ili televizorom, nego neko ko je bio s tobom, ono, ko je proživio neke stvari, ono, glavno zajebanta, ono. I tako treba, ono, definitivno, ako si već ušao u game, ušao si u igru, želiš se baviti time, čak ni nije ono kako bacaš ili nešto, ono, nego je bitno da se pojaviš, da si tu, ono, to je ono, definitivno ono. Treba napast samo, jel? Treba napast. Dajte pitam pitanje koje sve zanima, tko je taj Lead Boy? On je producirao isto Off The Way od Moli prije toga, ima svašta nešto, tko je on, tko je taj dečko? Pa evo, ja sam ga upoznao preko Vekija i to, i lik je stvarno kralj, ne znam ovo kako bi drugačije ono to sroči, čovjek je stvarno, radi stvarno kvalitetno bitove, jako puno vremena uloži u to i još što se meni najviše sviđa kod čovjeka, full je prizemljen, ono, možeš normalno s njim popričat, normalno, ne zahtjeva ono novac za to što radi i to jednostavno čovjek odradi savršeno, ne znam šta drugo da kažem o njemu. Inače ovako ono simpatičan, pristupačan čovjek, tako da eto, sad ću reći ono ko svaki niger, ono shout out za Lidba, ono, ako gledaš stari shout out za Lidba. Damn, better love story than Twilight, jebate. Eto, treba biti. Šta ti Lidboy imaš reći možda sa to, ono, jesi li s nama na liniji, ono? Jesam, slušao ovu ljubavnu baladu koja se dogodila. Slušam, evo šta je Pavel rekao, hvala ti Pavel, shout out najjači svi, hvala Tibor što ste me nazvali. Evo. Nisam te ja zvao.
Dobro, ne znam, ko me Ja sam obacio. sam nazvao kao, hvala što ste me nazvali. Šalim se, ne, shout out veliki ono. Kaj? Shout out veliki ono, jel si pripremao još šta novoga? U suradnji sa to sa bit će Pavlom? novih stvari, ako Bog da sad Veki i Zimski imaju u planu stvari, jednu Levandovski, to bi moglo biti hit ako se sve dobro izvede, planiramo i spot snimat za to, tako da vidjet ćemo sve, to bi moglo biti super. Zimski? Zimski i Veki. Osim toga ništa, rade se bitovi lagano i to je to. A nemam baš ovih previše artista koji mi se javljaju za bitove, tako da većinom sve stoji tu di je, pa... Volite briga, samo šamaniš ovo. Da. Ništa, tako i treba, samo udarite. I samo pozdrav jako. Svima, Evo, ne znam šta još imamo tu u vijestima danas. Evo čitam Miss Kila, modna influencerica iz Zagreba i beogradske studentice za te portal otkrivaju kako će mlade kampanje jebate u Briselu pozvani da predstavljaju Hrvatsku pa svaka čast, evo što vidite od repera se može u svim smjerovima otići znači ne znam šta još za reći osim toga. Shoutout svim našim jebate reperima koji su nekakav biznis napravili iz toga, koji su otišli u nekim svojim smjerovima, nekako preusmjerili te karijere, Pa evo, koji je tvoj plan, šta ti misliš o tome, kako ti to gaš? Pa evo, prvenstveno prije svega da kažem i to da malo promoviram Buraza za ljude koji nisu znali, a vjerojatno ih puno nije znalo, moj Buraz radi one videe, krv nije voda, kao da, to si rekao, odlično. To je moj Buraz, pa da znate, on je taj, i eto. A glede tih nekih stvari, šta znam, definitivno sam za to da uz nekog ko bavi se repom, trepom ili čime god da ima nešto sa strane, definitivno, jer teško ćeš imat kruha od ovog, to je svima sasvim jasno. Prvenstveno ja ovo radim i za jebance, tek toliko jer mi je forao, sad da imam nešto, niti mislim da sam najbolji, niti mislim da ću biti najbolji, nego radim to je zgušta, volim to raditi, želim imati nastupe, želim se zajebavati, to je prvenstveno, prije i povrh svega, tako da, eto, to savjetujem i svima, da ako se već žele baviti s time, da uđu sa tim stavom, to mi je zajebancija prije univerzalni svega, savjet, za sve, da ti devilish game ne pojede, da. Treba biti, Evo, ne znam šta više reći, danas isto nekav trap party u Alcatrazu, navratite i na to ko može, također, vidim ima još puno evenata koji se događaju, nisu toliko hip-hopa, na sve strane, mi čekamo osobno Josipu Lisac na šalati, i svašta nešto, shout out Remi koja je napravila s Denkom Kovačićek isto, stvar, to sam se sjetio, ne znam šta još reći, šta još tebe ispiti, šta još želiš poručiti, osim čuo brati radi bitove isto, to je krv nije voda, želim poručiti jednu stvar, znači svoj armiji dislajker, nemojte biti jebene klošarične stari, znači ako nešto ne valja, onda recite ko ljudi šta ne valja, nemojte biti od nas stari, ja sam uvijek za to, svako ima negativan stav, ja znam, ja imam gro minusa u tome što radim, a onda napiši ko čovjek, nemoj biti šiptar stari, napiši ko čovjek, napiši kak se spada, ne biti seljačina, i to ja savjetujem svim ljudima da se drže tog stari, a čekaj, šta je bilo negativnih kritika na pjesmu? Ja volim negativne kritike, što više, ja želim da bude negativne kritika, kako bi ja se razvio kao artist ili to što je zvao artist, a kako bi se razvio, to je planta stari, da sebe međusobno guramo konstruktivnim kritikama, znači pravim kritikama, komentarima, a ne samo da se zabadamo nož u leđa ko pičkice stari, rade pičkice. No cap. No, mislim da je sve rečeno, ljudi, evo ne znam, ako imaš još koga za pozdraviti, ja imam tu veliki pozdrav za sve dregere, sve iz TDK, sve koji sutra dolaze na dreger i na samo Kaos i Mad Thing, sve, znači, Black i Favela, Veki Istina, Leon Kopek, svi živi, evo, imaš ti još koga, Pa isto što i ti, ja pozdravljam sve, fakt, cijelu Hrvatsku i šire, tako da, ne znamo, to je to. Svih troje koji ovo slušaju. Veliki pozdrav našem producentu Flow Deepu, ima onaj meme, Heart to Swallow Pills, znaš Heart to Swallow Pills i počitaš na dlanu piše svi smo mi kurac bez Flow Deepa, to je prava istina. Ništa, peace out, TDK Live,
A bide Zinsi, slušajte TDK Live radio na radio 100,5 svaki četvrtak u 6 prevečer.